Mladen i Jelena Vuletić udarili su po Anđeli Đuričić. Reality par Mladen Vuletić i Jelena Pešić progovorili su o kontroverznom paru koji intrigira region. Anđeli Đuričić i Zvezdanu Slavniću. Jelena Pešić na samom početku otkriva da se razočarala u Anđelu Đuričić, ali i u Anu Ćurčić. Zvezdan planira i 7. i 8. sezonu Zadruge. Svi smo jedva čekali da ona uđe u reality, međutim zauzela je potpuno pogrešan stav. Meni je fascinantno što je ona svojim ulaskom podigla Anđelu i vidjet ćete, ona će i pobediti. Zašto je Ani Anđela kriva? Na njenom mestu je mogla da bude bilo koja druga. Sa druge strane, Anđela je velika bruka i blam za familiju. Uz to se ona i dodatno ponižava jer Zvezdana moli za ljubav, ističe Pešićeva, a na priču se nadovezuje i Vuletić. Definitivno se najviše obrukala Anđela, njoj puta u Crnu Goru nema. Preko nekih stvari će roditelji preći. Ono što je ona radila u realitiju, to je sve bez cenzure i pakleno. Anđela je uspela sve devojke do sada da nadmaši kada su intimni odnosi u pitanju, zaključuje Mladen Vuletić.